Дев'яте число новинах «Руске слово» у рубрики «Тижневник» пише o Схадскох, ruskej matki i председателства Шветовej федерацiji ukrajinskih lemkovskih organizacijoh, a zaznačena i robota Sovitu za medzinacionalni odnošenja u opštini Žabelj. Rubrika Našo mesta informuje o Shadskih keresturskih ohnjohascoh, Združenja penzionerov u Verbaše, Sovitu mesnej zajednici Ruski kerestur, dok ekonomija predstavlja familiju Marković zoz gospodincoh, ktori predavaju produkti zoz nadu. Tu i Soviti o orezovanju ovocnikoh i vinjicoh. Kultura i prosvita zvekšoho zaznačela jago značeni međunarodni dzenj materinskoho jazika u školoh u ruskim keresture kod cure i Đurđove, a tu i zvid zo sajma obrazovanja u Verbaše. Na bokoh rubriki Ljudze roki život, Feljton voči 50 rokog dramskoho memorijala Petra Rizniča Đađi, jak iz dohadovanja sučašnjikoh na njo. Na tih bokog čitače može upoznać i doktora Mihajla Ljikara. Na duhovnim živoce je dluho očekovana cerkovna statistika z naših parohijoh, a sport piše o pririhtovanjoh sportskih kluboh za jadnju čas peršenstva i zmahanja u bilijaru u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov.